Assalamu alaikum ардактуу Ош Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккер, чабандес балбандар. Биз бүгүн Ноокат жергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Насреддин Исанов айылдык аймагынын Чечтөбө айылында турабыз. Чечтөбөдөн Акбозатта мелис чыкмакчы, мелистен ушул Акбозат чыгат экен. Силерге маалымат жеткирип, бөлүшөткөрү келдик туугандар. Бизден алыстабаңыздар, атты байкаңыздар мына. Атты өзүңүздөр көрүп тургандай эле жакшы аттар чыгарып жүрөт. Улактын аттарына бул чыгарылышта кандай ат чыгат, маалыматына чогуу болобуз. Мелис, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мелис, кандай, ден-соолук жакшыбы? Саламат. Мелис бүгүн Акбозатта чыгат экен да жаныбар, а? Уктап келдим эле. Көрүп билип жүргөн атың. Hem bu Akbozat'ın malumatını berүүдөн murda bir juma murun bir Marshall деген bir 75 at çıgardın ele şol turar kişi malumat berip koysam. Onu Kazakstan'a verdim. Özüm Baykan деген адам бар. Marshall ketти. Ketти, onu alıp berdim. Kazakistan'a ketти canım. Bunda bir zardali at kelgen okşayt. Başka oğlu bir başka şart var. Mına at özüңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Bu özüm bilip görüp çıkan at. Jaşı 7 yaşar. 7 yaşar mı? Özüm görüp maragıl çıkan at. Sorunlarga salıp жүргөн at be Sorunlarga canım. salıp barıp kurup kaytpagan at. Ulaktan kurup kaytpagan at. Tayın tayday aşak maşakay solgan at. Tayar azı. Ulaka dayar. Ulakı tamay. Mına Mına ketip onlar. Koyu vergende ketти özü dağı. Mına soruz. Болот. Бұл ысыкка, сууга, ысык эле дегени карабай чапчып ат экен, а? Сразу без камчы. Kamçının gereği yok. Yine de koyatma cindi koy hareketi. Kik olu olatken koy versek. Kayıtmaydık şey düşünürsen ha. Ata tuz var şerek de ulaka. Başlayacağına kaç rahmet. Ha. Çirketme. Boldu meni toktotчум жерден башка болгон жакындан тартайлы. Ат болсо ушунчалык булар жана. Бул улак чабалбаган адам менсем калмагандай ат такшалып тура. Такшалган ат. Төрт казыгы таза, тияктары. Таза. Сенден аткан тапты. Мына атты көрүп турасыздар туугандар. Кайтарып Мелис. Мына ушундай алып келчик. Baş kava, kökürök, dene müçelerin jakından tartaylı. Ozelti eкен, tartsan sıktı otat. Klичка koydun koybadın mı? Akkayın dep koydun. Kırgız жылкы başında mesmin dep koydun. Şu bujon menen karabayır argın bolup kalan burayım da. Жүрөгү тобу. Жүрөк тобу da. Жүрөк şu hiç жерге кайтпайт da. Altına көрдүрак. Улакта кандай ойлогон жерге жетесиңби? Ulaktı aldın at özü bilet, yaman katı getir. Ulaktı aldın at. Mına ketip bolsa şunçalık dayar tamay at bolor. Yengilgeningde ketem deydi eken da bul. Ulaktı bilip durak da. Boyu kança çıgat em? Boyu 1.65 var boyu. 65'ke ölçü olat. Mına. Kavağın tartançı mı? Kavağına tak koyalım. Kavağına koyalım da. Tuyaktara tevelenip tutup bu takan izleri düşüp tevelenip. Bulga joş bu teyit işte Yok şunda yaratı yok. Yok. Cev içine densoluna kulağına joğu gömülür. Kulağına da joğu bilen bulak. Garanta devetinden bu şuak kanı joğu kayar ver. Toktat çem mında çatkaklarının üstlörün tartayla. Akkayın dedin ya? Akkayın da koydum. Akkayın da yapmak olup çıkarttı ulakta. Akbozat dem mınдай секинели басыгына койчу. Кайтарып эми. Akkayını Meliz.
Dön bastırayın ha basın. Yeme basını açacak kayangın. Basını gösterin tekne. Basıgın daha görüңүздөр, байкаңыздар атты улакка даяр таамай сынак ат издегендерге өзүңүздөр көрүп турасыздар кыймыл аракеттерини. Мелис эми баасын айтса аттын, баасында калды. Мелис токтот, эми баасын айтаттын. 320 000 сом kemi bolot azmaz. 320 000 сом. Kemi bolot, marka vergisini süйлөшөбүz. 320 000 сом деп айтылды, биз экранга жазып калтырдык, долларга дагы номерлериңи айтып өтсөң эми. 79 менен. Плюс 996 779 менен. Номериңи айтып бер. 79 менен. 03 03 03 03 04 04 номери менен байланышыңыздар, биз сиздер менен чыгарылышыбызды жыйынтыктадык туугандар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар, соодага береке берсин.